Hai menaze ting choma I zai hai menaze klum dle mai kjing ke zi kreuze srok ting kum chana jang kai je madai kam mai ting chwa de re insa Paulia gai radle North East State Assam Dima Haso District anui zimram lai songgene pau hai zirang ben riamze Dima Haso District Congress Committee gu President Dilang be peu hangge klangai bechai sije pe mi hung be banai pingeu dibe President bamgen znai kjing ke zim ngeu ri mai ge te in tau gai dele za ai gum ze anui zimze drogene district lungge Dilang be Congress Party ge klangai bechai sije namai gene seuze dagene tarzi tatke rahangge kanang nize tatke gudle za aize anui zeme hange misui ibsam dele za anui zeme rogne Congress Party ga aigombe tabam dilang be pungbze pane railang be dele Zana Nagaland, Eastern Nagaland ge bam hange pera hange kamkyo gaibe Indiaram go Ministry of Home Affairs MHA mane Frontier Nagaland Territory chunare changje Indiaram go center mane telugari dipjigna pluilungai lagje protest ze rally tele jana protest ze rally tebrun magje Eastern Nagaland bam cham districts rogedu total shutdown te ze tingjingki ze bam di dele za chirun magje Indiaram go Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah jana BJP National President JP Naga midu tatiba kjing ke hji kreuze ka chumai ge Eastern Nagaland Student Federation me bone tun sanga hemi na ru to dele za ai polam gene Nagaland go Bharatiya Janata Party BJP me bone ayap se maktale je pnilung sia dele za Nagaland unit of Bharatiya Janata Party BJP mene sa je pnigo statement ge ai gum je zemana me ru to bigena madu patawang changra male za ka chedele ka kana pnui ta te ngolu je pelak kok lak bamai design central leaders mane wangze Eastern Nagaland ge pasui temze ngom pau gulei zaka chedule pau zigna so hangka kadai biga agumze tap lui imak prame tedai makrahangge Nagaland BJP unit lamgene Eastern Nagaland ge bamramze kam gaidele zana Eastern Nagaland ge Eastern Naga Student Federation ENSF mane Eastern Nagaland ge Nagaland Legislative Assembly ge MP me zana elected members mina hang kai meze dauze sam ngom pauze robam rahangge ku gai bize Pating loi de lezai chuna pating loi di bchai suje robam da rahangya Eastern Nagaland People Organization ENPO mane pating teun ti gai ka kadai de leza ka chuli zana ENPO mane saza Eastern Nagaland Legislature Union ENLU man New Delhi tatiba jingke zikreuze mingeu maiga tati bizigene roza bam rahangya changlakti leza ka chuli pau zigene wangdara ba jingke zikreuze squeating to nchat kreu hi CKS hall tun sangana roza bam da rahangya kugai kakadai dele zaka chuli Zana India Meteorological Department mene saja is banai Central India ge namailu tet hang kakadai bige tingmau gu zana tingrui gu lei zaka chuli zana Weather Department mene saja North East State Arunachal Pradesh ge du tingrui gu lei ja ache zana tingrui inchi magleus du Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram zana Tripura ge du wangdai rabak jingke hjing kailung ge rui gu lei zaka chudle zana Jharkhand Odisha Chhattisgarh za East Madhya Pradesh ge du wangdai rabak jingke hjing kailungge tingruigu tingchaigu tingmaugu zana tingkaigu inchi sangje guigule za achedle zana tingkaigu inja drabe KMPH hadairia gule za kachule Zana North East State Manipur ge academic year jikom tingkom changna jang khaije chumgena hanai kom tingkom changna jang khaije mandaigu high school living certificate HSLC class krego exam znai jingke jikreuze minge rimai ge kai chu dele jaka chedule zana Manipur ge hanai kom HSLC class krego exam kaira hange student leisina mrame board ge pnuji enroll te gaime plane mina changhim reuje snaje high snaje hang kreuze minge mele jaka dele zana hazat kana kage kaklebe kagbok pepe gene lungka hre me hangedu bam ikak sangbra meze Board of Secondary Education Manipur BOSEM mene ningting geugai dele zaka chedele zana Manipur ge hanai kum class krego exam kaime mina changhim rejes naze hais naze hang kreuze minge mroge changkreuze squeeze react seze naze mpe mi zana changkreuze de seze hais rugze hang kaize de set meze mpui milei zana exam kai bam examination center ze plane hai ke zering yuze madai zai chepo roge hill district na rex rug ze chum zana valley gena rex squeeze ke le ze ka chedle zana hill district na
hanai kum class krego exam kai rahange penuizi enroll te goime changkreuze madai je reaksna jana pansak changkai je kchumje haisrukje hadai je mingyuza valley district ne leije ka chedle jana changhim reuze snaje haisnaje hangkreuze mingyume exam kai broge private go school leisiki gene changkai je snaje hainaje hangriak te je ke jana government go school leisiki gene changskuize haikeje hangkreuze skuimle je ka chedle Zane North East State Assam ge wangdaira be bohak bihu ka hangi be bamzi gene Assam ge government ne state ge government ta te mihirame dearness allowance DA ge person mataya te un togai dele zaituna Assam ge government ne state ge government gu mata te mrame hi person matai te un togai bige ki gi be ngaura me chuna government gu employees ta te me mina lak matai ria me zane pension po te me mina lak chumje changring ria me le Zane Manipur ge hazet kana kuki menaing kime kage kaklebe pet blam ge te un saura hange kuki menaing kime kage chuna tinge ngom paula le zakachule zane kuki menaing kime go MLS me kage dise ibete ra hange ngo kampo beze lo na de le zakachule dise ibe wang ra hange no mai de le ze Manipur go chief minister N Biren Singh ne sale zane Manipur go chief minister ne saje state kaklebe pet bam ramige state security forces pai mramene PZning tinge ze kaklebe pet bramze Teun cham wang zela le zakate dele zane kaklebe pet begine pnui kinga mramezidu chuna pnui kime helet wang chu zela dele zakate le zai Manipur ge kaklebe pet blam gene hill areas go committee chairman ne du kuki zane Naga civil societies mezedu ngo kampo le zakate dele zane kaklebe pet beze mati magze disi ibe wang le gudle ze Manipur go chief minister ne sale Zane North East State Assam ge Trinamool Congress TMC mena wangdaira be Lok Sabha election ge ntarahang TMC lam gene candidate meze tetibe bamai hegi ge rang bagai dele Zane Assam ge TMC mena wangdaira be Lok Sabha election ge ntara beze Gauri Sankar Saranya ne Kokrajar ST Abdul Kalam Azad ne Barpita Zane Gana Kanta Chutia ne Lakhimpur jai Raja Syam Biswas ne Silchar SC gele The Election Commissions of India ECI mene Indiaram ge wangdara bag di be Lok Sabha election bamra beting nai mikpui namai kjing ke zikreuze sro kamai ge rang bagai gudle zakat sedle zane Indiaram ge wangdara bag nai kum di be Lok Sabha election bamra beting nai mikpui ze wangdara bag pe ke mangna kram ke ge bamgule zakat chule Zane Gazaga Palestinian me pnui kinga mrame gdere mena nga beze mate ra hange wangkandu be bamge Israel mena bom kai be begene mina hang kai pere chai zane hake ze hang ringeu ze ringeu ria gumme ka hazam le ze kachule zai chige ngomre mena saze hazam te sang dim ra mela muile chai bu ze ai so ke ze pa gure le ze kachule zane Gazaga chuna Palestinian me chai chang dibe mina chang him re ze ket pere chai chang de le ze kachule ai gene na mai kjing ke zi kreuze srok ting kum chang la jang kai ze madai kam mai ting chua ke de rein sa po za loi gai de le pi gai zain king gai ni mile ne ze to de le